Generali Muhoozi wa Uganda akomeje guterana amagambo ku buryo bukomeye n'umunyepolitiki utavuga rumwe na leta Bobi Wine. Abagabo babiri bakurikirwa n'imbaga y'abatari bake ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, Generali Muhoozi Kainerugaba n'umunyepolitiki utavuga rumwe na leta ya Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi cyane nka Bobi Wine bakomeje guterana amagambo. Mu butumwa rero butandukanye, Generali Muhoozi Kainerugaba uherutse kuzuza abamukurikira miliyoni ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter yagiye agaragaza gushotora Bobi Wine ubu afite abamukurikira ku rubuga rwa X bagera kuri miliyoni 2 zirenga. Generali Muhoozi umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni yabanje kwandika asuzugura Bobi Wine ati ka Bobi, izina yita Bobi Wine mu busanzwe arabizi ni umuntu murinze agatuma ntamugeraho ari data Museveni. Aya namwe rero mu magambo yavuzwe na Generali Muhoozi. Yarongeye ati igihe muzehe Museveni yaba adahari ubu mba naramuciye umutwe. Mu bundi butumwa nabwo bushotora na Generali Muhoozi yagize ati ka Bobi ni umuntu udakenewe, ntiyemewe n'amategeko, ni umuntu udashobotse, udashobora kandi utazigera na rimwe yemererwa kujya mu mwanya w'icyubahiro mu biro bya perezida ya Uganda. Generali Muhoozi kandi yongeye kwandika andi magambo abwira Bobi Wine ko azamuvugiriza induru aho yihishe hose, amubwira ko niyongera kumuvuga cyangwa akavuga izina ry'umuryango we azamukura amenyo akayamaramo. Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi nka Bobi Wine akaba ari perezida w'ishyaka National Unity Platform yasubije Muhoozi ko atazigera aterwa ubwoba nawe kugira ngo aceceke, aho yagize ati guterwa ubwoba n'umuhungu wa Museveni unayoboye igisirikare cya Uganda ko azansha umutwe ntabwo ari ikintu mfata nk'icyoroshye, kuko hari benshi yishe we na se kandi bagerageje kenshi kuntwara ubuzima ariko birabananira. Nanze guterwa ubwoba n'ubutegetsi bubi, isi yose irabizi kandi irabibona. Generali Muhoozi Kainerugaba yahise yandika nanone asubiza Bobi Wine avuga ko arambiwe n'ibyo yandika ku rukuta rwa Twitter ati polisi muhite mufata ka Bobi, mumufate mumunzanire. Bobi Wine ni umwe mu bahanganye na Perezida Museveni mu matora aheruka kuba muri Uganda mu mwaka wa 2021. Bobi Wine yagize amajwi 35.8% naho Museveni agira 58.38%. Inshuro nyinshi Bobi Wine akunze gufungwa n'ubutegetsi ndetse mu gihe giheruka yigeze kuraswaho ariko amasasu ntiyamuhitana. Reka nze mu kanya gato cyane mbagezeho n'andi makuru ari kuvugwa hirya no hino mu karere by'umwihariko muri East Africa. Mu gihugu cy'u Burundi ubu noneho ikiri kuvugwayo nuko indagara ziri kurya umugabo zigasiba undi. Turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize ubwo bongeye kubona ikiyaga cya Tanganyika, bongeye kubona umukeke n'indagara. Ayo ni amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yafungaga imipaka agacyurira u Rwanda indagara. Ibi byose abantu barabizi, abanyarwanda bose nta muntu utabizi, yemwe niyo nkirabizi. Mu ijambo risoza umwaka wa 2023 nibwo Perezida Ndayishimiye wamamaye ku izina rya Neva yavuze ko bari bahisemo gufungura imipaka kugira ngo abaturage bashobore guhahirana, ndetse ngo byari byahaye abanyarwanda amahirwe yo kongera kubona indagara zo mu kiyaga cya Tanganyika. Icyo gihe Sebarundi yashinje u Rwanda kwitesha amahirwe yo kubona izo ndagara ubwo ngo rwangaga kohereza abashatse guhirika ubutegetsi muri 2015 ndetse runafasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega mu Burundi. Iyi mvugo ya Ndayishimiye yatangaje benshi bibaza ukuntu umukuru w'igihugu acyurira abaturanyi ibyo kurya atabahera ubuntu batanze amafaranga yabo. Ni inkuru yabaye kimomo hano muri leta y'u Rwanda, urubyiruko, inkumi n'abasaza bose bibaza niba izo ndagara n'imikeke bitabonetse abanyarwanda tutakomeza kubaho cyangwa ngo dukore ibyo twakoraga. Ibintu abenshi bumvishe mu matwi yabo barumirwa.
gusa icyo gihe bamwe mu barundi babyiniye ku rukoma bavuga ko batari bakibona izo ndagara ku buryo buhagije kuko zarigarwa n'abanyarwanda kurusha mu Burundi bitewe n'uko zari zihenze. Ibyo byishimo byabo ntibyamaze kabiri kuko izo ndagara zatangiye kubura ku isoko, ndetse n'aho ziri hose zirabura zikagurwa, n'aho zaba zibonetse zikagurwa n'umugabo zigasiba undi. Byahumiye ku mirari rero ubwo ku itariki 15 Gicurasi 2024 ubuyobozi bw'ikiyaga cya Tanganyika bwanzuraga ko ibikorwa by'uburobyi muri icyo kiyaga bihagarikwa mu gihe cy'amezi 3. Uko guhagarika uburobyi by'agateganyo byari bigamije kongera umusaruro w'indagara n'amafi mu kiyaga cya Tanganyika no gukangurira abarobyi gucika ku burobyi butemewe n'amategeko. Abo mu mujyi rero wa Bujumbura baganiriye n'ikinyamakuru Umuseke bavuga ko kuva icyo kiyaga cyafungwa indagara z'indundi zihenze kurusha ibindi byose. Bavuga ko mbere umuntu yabaga afite amafaranga make akabasha kubona indagara zo kurya, ariko ubu zikaba zihenze ku buryo n'abakozi ba leta batabasha kuzigondera. Umwe yagize ati ubukene buri muri iki gihugu buteye ubwoba, ibintu birahenze ku kigero cyo hejuru, ubu indagara z'ibihumbi 2,500. Mugenzi wavuga ko hari abategetsi bashoye agatubutse muri ubwo bucuruzi bw'indagara, aho zoherezwa mu mahanga ya kure n'iryo tsinda ry'abakomeye. Yagize ati ni abanyagihugu bangahe muri iki gihe bafite ubushobozi bwo kugura ikiro cy'indagara ku bihumbi 120 by'amarundi zishorwa mu mahanga? Twiyo tubonye intoryi dushima Imana. Abaturage ntibiyumvisha ukuntu ikiro cy'indagara z'indundi mu mujyi wa Bujumbura kigura ibihumbi 120 by'amarundi mu gihe kigera ruguru mu ntara kiri hafi kwikuba inshuro 2. Bagasaba inzego zibishinzwe gukurikirana mu maguru mashya abatuma ibiciro by'indagara bitumbagira ku rwego rwo hejuru, kuko niba nta gikozwe abaturage bazicwa na bwaki. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye ntibuhwema kuvuga ko abavuga ibibazo by'ubukene n'inzara mu Burundi ari abanzi b'igihugu ndetse n'abanebwe banze gukuraho amaboko mu mifuka. Birazwi yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igeze gushaka gufasha leta y'u Burundi itera inkunga. Ndayishimiye akavugira ku karubanda yuko u Burundi bukize cyane ku rwego rwo hejuru kugeza ubwo nta bufasha bwaba bukeneye. Kuwa gatandatu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo umutwe wa M23 kuri uyu wa gatandatu watangaje ko wigaruriye centre ya Masisi nyuma yo kuyirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ririmo FARDC ndetse na FDLR. Umuvugizi w'ishami rya politike ry'uyu mutwe Lawrence Kanyuka yemeje aya makuru abinyujije mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter. Yagize ati nyuma y'itangazo rya AFC yo ku itariki 27 Ukuboza yihanangiriza ibitero ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa byagabaga ku baturage b'abasivile mu duce dutuwe cyane, ndetse ikiyemeza gukumira ikibazo hagendewe aho cyagombaga guturuka hose. Ingabo zacu zigaruriye Masisi Centre ndetse zinafata ibikoresho byinshi bya gisirikare ndetse n'amasasu. Yunzemo ko AFC cyangwa M23 igomba gucunga umutekano uduce twose yabohoje kandi ikarinda abadutuyemo. Amashusho Liyetona Koloneli Wiringoma uvugira igisirikare cya M23 yashyize ku rubuga rwe rwa X yerekana abasirikare ba M23 bayobowe na Brigadier General Bernard Byamungu baganira n'abatuye i Masisi Centre nyuma yo kwigarurira aka gace. Abaturage bagaragaraga bakomera amashyi M23 nyuma yo kubabohora, ndetse Liyetona akababaza bati se murishimye, ese mwifuza gusubira muri Kongo? Abandi otoya. Etese tubo murumva mudafite umutekano? Abandi yego. Ati se murifuza ko dufata ibindi bice bya bigenzurwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo? Ati yego. Ndetse ukabona ko abaturage bashyigikiye M23 ku rwego rwo hejuru cyane ko bari bahuruye abasaza, inkumi, abakecuru, abana, wabonaga ko bishimye bakeye ku maso.
yuko M23 ikomeje kubaha umutekano usesuye kandi ikabaha ubwisanzure. Abaturage bagaragaraga bakomera amashyi M23 nyuma yo kubabohora. M23 yigaruriye Masisi Centre nyuma y'iminsi 3 yigarurira uduce dutandukanye tuyikikije nka Kaniro, Rukopfu, Karere na Rushebere mu mirwano yaniciyemo ingabo nyinshi zigize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo.